예. 우리가 지난번에 요한 3서 11절 10절 말씀까지 우리가 살폈습니다. За хэдүүлээ өнгөрсөн удаад болохоор 3 дугаар Иохан 10 дугаар бүлэг хүртэл үзсэн. 여기 사도 요한은 요한 3서를 통해서 진리를 깨닫고 있는 형제들은 그 진리를 통해서 열매를 맺어야 된다는 것을 교훈합니다. Тэгээд Илч Иохан болохоор энэ 3 дугаар Иохан номоор дамжуулаад үнэний талаар мэдж байгаа хүн бол тэг мэдж байгаа мэдснийхээ дагуу үнэний үр жимсийг гаргах талаар ярьж байгаа. 그리고 예수를 믿는다는 것은 단순하게 믿음, 예수가 하나님의 아들이시구나, 나의 죄값을 담당하셨구나, 그것만 믿는 것이 아닙니다. Бид нэр Есүст итгэх мэтлэр юу гэж юм гэхээр чинь Есүс чинь Бурхны хүү юм биш үү? Тэгээд Есүс миний төлөө залмаа дээр цовдлогдсон юм байна гэдэг яг энэ хүртэл мэдээд орохыг бол мэднэ эсвэл итгэнэ гэж хэлээгүй. 자, 예수님께서 하나님의 아들이신 것을 알고 나가면 이제 그 예수님이 당부하신 그 말씀을 삶에서 지키고 행하는 것이 참 중요합니다. Тэгэхээр бид нэр тийм эзэн Есүс бол Бурхны хүү гэж мэдсэн бол тэр мэдүүлсэн Бурхны үгийг бас бид нэр маш анхааралтайгаар мэдэх хэрэгтэй. 그것을 사도 요한은 진리라고 표현합니다. Тэгээ Илч Иохан болохоор тэр агуулгыг болохоор үнэн гэж тодорхойлсон. 그래서 특별히 여기 진리는 예수 그리스도에 관한 바른 복음도 진리지만 예수 그리스도를 믿는 사람들을 영접하고 그들을 섬기는 것이 진리라고 하는 것을 선포하고 있어요. Тэгээ ялангуяа энэ дээр болохоор бид нэр эзэн Есүсийн итгэх эзний Есүсний үгэнд итгэж хүлээж авах нь үнэн гэж хэлээ ярьж байгаа. Тэрнээс гадна бас энэ агуулга дээр юу ярьж байгаа гэхээр эзний тэр үйлсийн төлөө хамтран сэтгэж байгаа хүмүүст үйлчлэх нь гэсэн бас үнэний ажил юм гэдэг хэлж өгч. 예수 믿는 사람은 분명히 삶에서 그가 받은 그 은혜를 표현하고 드러내고 또 선한 모습으로 열매를 맺는 것이 그것이 진정으로 예수를 믿는 겁니다. Тэгээ эзэн Есүст итгэх гэдэг нь үнэхээр одоо өөрөө амаараа итгэж зогсохгүй амьдралаараа эзний үгийг дуулууртаа дагах нэг үйлдэл байх нь их чухал. 그래서 여기 요한 3서에서는 그 열매를 맺는 이 가이오에 대해서 칭찬을 합니다. За тэгээ энэ Иохан ном дээр болох 3 дугаар Иохан дээр болохоор одоо яг тэр үйлдэлийн дагуу амьдарсан Гаи гэдэг хүний талаар Илч Иохан сануулад бас түүнийг сайшаасан тий. 그런데 여기 9절에 보면 이 디오드레베라고 하는 사람, 이 사람은 그 진리의 말씀대로 살지 않는 사람이라는 것을 여기 증거합니다. За тэгээ харин энэ 9-р ишлэлээр яаж юм хэлэхээр Диотреф гэдэг хүний талаар ярьж байна. Тэгээ тэр хүн болохоор үнэн гэж ярьдаг ч гэсэн үнэний үгийн дагуу амьдрахгүй хүн байна гэсэн тий. 이 사람은 사도 요한에게 경고를 받았어요. Тэгээ тэр хүн болохоор Илч Иохан түүнийг бас одоо нэг анхааруулга өгсөн тий зэмлсэн. 자, 그가 진리에 속하지 않는 그 모습에 대해서 사도 요한은 그의 인격과 행실이 어떤 모습인가를 여기 9절과 10절에서 증거하고 있죠. За тэгээд Илч Иохан тэр Диотрефийн талаар 3 дугаар Иохан 9 болон 10 дугаар ишлэлээр тайлбарлаж тэр яг ямар хүн байсан бэ? Ямар хүн бэ гэдэг. 다시 한번 살펴보면 내가 두어자를 교회에 썼으나 그들 중에 으뜸되기를 좋아하는 디오드레베 이렇게 말을 했어요. За тэгээ цааш нь харах юм бол тэн дээр юу ч юм гэхлээрээ за зарим зүйлийг ингэж бичсэн гэсэн. За тэгээд тэрэн дээр болохоор юу гэсэн ч гэсэн Диотреф хүлээж авахгүй байгаа гэж хэлсэн тийм. 사도 요한이 먼저 보낸 이제 다른 서신들을 통해서 형제들이 진리 안에서 살도록 권면을 했습니다. За тэгээд харин үнэн гэж ярьж байгаа бол одоо үннийхээ дагуу амьдрах талаар сануулсан юм шиг байна. 그래서 그것을 두어자를 교회에 썼다고 이렇게 상기시킨 거예요. 기억을 하도록 한 겁니다. За тэгээд түрэг тэр одоо агуулгаа тий
үнний дагуу яагаад амьдрах ёстой талаар хагуулга хоёр хэсэг бичээд нэгийн чуулганд нөгөөх нь ингээ хувь хүнд явуулсан жинжтэй байна. 그런데 디오드레베는 그 권면을 듣질 않았습니다. Тэгэхээр тэр Диотреп болохоор түүний явуулсан агуулгыг хүлээж аваагүй гэсэн. 그의 어떤 모습을 통해서 그것을 발견할 수 있느냐? 그게 Тэгэхээр 어떤, ямар 네. за тэгвэл ямар байдлаар яаж байгаа вэ гэсэн те ямар байсан юм бэ гэсэн. 여기 첫 번째로 으뜸되기를 좋아한다. 이렇게 돼 있죠. 으뜸되기를 좋아했습니다. 그 인격이. За тэгвэл ихэн түүний тэр болохоор юу дуртай байдаг гэсэн бэ? 자, 으뜸되기를 좋아한다고 할 때 원문의 의미는 으뜸되기를 좋아한다는 말은 첫째가 되기를 원한다. 그런 뜻이에요. За шууд утгаараа гарах юм бол нөгөө нэг одоо ер нь бол тий өөрийгөө илэрхийлэх дуртай байна гэсэн тий өөрийгөө илэрхийлэх дуртай гэдэг чинь ямар утга юм бэ? Гэхдээ одоо нэгдүгээрт байх сонирхолтой гэсэн утга тий. 근데 첫째가 되기를 원한다고 하는 뜻이 두 가지의 의미가 있습니다. За тэгээ нэгдүгээрт байх сонирхолтой гэдэг энэ утга болохоор цаанаас хоёр тийм агуулгыг агуулж иж болно. 첫째는 인정받는 사람이 되기를 원한다. 그런 뜻이 있습니다. Нэгдүгээрт нь болохоор за би хүлээн зөвшөөрөгдөх хэрэгцээтэй хүн гэсэн утга байгаа. 어떻게 보면 존경받는 의미로서 교회 어른으로서 인정받기를 원한다. 그런 뜻이 있어요. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ хүн магадгүй чуулганд те тодорхой хэмжээний настай байх. Тэгээд тэр утгаараа за тэгээд бас нөгөө нэг те ахлах гэдэг нэг тийм сэтгэртэй учраас те бас нэг хүндлүүлэх гэсэн ийм те бодлоос байгаа. 두 번째로는 교회에서 대장 되기를 원한다. 어떻게 보면 교회에서 지도자로서 모든 사람들을 통제하고 다스리고 인도하는 그 대장 되기를 원한다. 그런 뜻이 있어요. Тэгэхээр энэ дээр юу ярьж чинь гэхэлэр чинь хоёр дахь агуулга нь болохоор чинь чуулганы тэргүүн байхыг хүссэн гэсэн. 여기 디오드레바가 어떤 면에서 으뜸되기를 원하느냐라고 하면 그런 대장 되기를 원했던 겁니다. Тэгээ тэр Диотреф яагаад нүг тэргүүнд байхыг хүссэн? Тэргүүнд байна гэдэг нь болохоор чинь чуулганы хамгийн одоо тий том нь байхыг хүссэн гэсэн утга тий. 분명히 사도 요한은 나그네를 섬기고 도움을 주는 사람이 될 것을 당부했는데 디오드레베는 그런 위치보다는 자신을 높이고 드러내기를 좋아했다는 것을 여기에서 알 수 있죠. Тэгэхээр эндээс болохоор Диотреф яасан бэ? Өөрийгөө одоо илэрхийлж одоо би өөрийн хүслийг илүү нөгөө тавиад би тэгмээр гэснийг илүү илэрхийлсэн гэдгийг харж болно гэдэг. 그래서 9절 하반절에 우리를 맞아들이지 아니하니라는 말씀이 그것을 증명합니다. За тэгэнгүүтээ энэ дэр болохоор ясгэлээрээ тэр утгаараа Диотреф зөвлөгөөг хүлээж авахгүй гэсэн тий 4-р эшлэлээр. 그러니까 사도 요한이 우리를이라는 표현은 사도 요한이 그 뭐라 그럴까요? 가이오나 디오드레베가 있는 그 교회에 지도자를 보냈다는 것을 알 수 있습니다. 교역자를 보냈다는 걸 알 수 있어요. Тэгээ Диотреф юуг хэнийг хүлээж авахгүй гэсэн гэсэн 9-ийн сүүл дээр биднийг хүлээж авахгүй гэсэн. Тэгээ энэ бидний гэдэг утгыг харах юм бол магадгүй тийш нэ тий одоо ахлах байр суурьтай хэд хэдэн хүн очсон шинжтэй юм байна. 그래서 다른 성경에는 우리를 맞아들이지 아니한다라는 표현을 접대하지 않았다. 그렇게도 번역을 했습니다. 접대하지 않았다. 접대하지 않았다. За тэгэнгүүт өөр Библиэлд болохоор энэ дэр болохоор биднийг хүлээж авахгүй байгаа гэсэн байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Тэрийг болохоор өөр Библиэлд юу гэсэн гэхээр за 접대하지 않았다는 아니고 접대하는 거 아니에요, 목사님? 그러니까 접대라는 표현은 적대가 아니고 여기 접대라는 표현은 뭐냐면 대접한다는 뜻입니다. 어떻게 보면 나그네라는 사람 손님이 오면 우리가 손님들을 갖다가 정성스럽게 대접하는 거 있죠. 네네네. 그렇게 하지 않았다는 뜻이에요. 네. тэгвэл одоо энэ дээр болохоор бидний хүлээж авахгүй гэж хэлсэн тий. Тэр утга нь болохоор чинь нэг утгаараа одоо нөгөө явуулсан зөвлөмжийг хүлээж авахгүй гэсэн одоо юу дуулууртаа дагахгүй гэсэн утга байвал нөгөө өөр Библиэлд болохоор
зочлоогүй гэсэн утгаараа зөрчилсөн байдаг. 자, 사도 요한이 그 교회에 단순하게 나그네 지도자들을 그냥 보낸 것이 아닙니다. Ичгтэй Иохан болохоор ер нь бол яаж гэсэн гэхээр хүмүүс рүү хүмүүсийг илгээхдээ зүгээр ерөөсөө илгээж байгаагүй. 자, 분명 사도 요한은 그들에게 진리의 말씀을 가지고 그들을 권면할 것을 주고 그들을 권면하기 위해서 그 지도자들을 보낸 거예요. Мэдээч тэр хүмүүсийг яаж явуулж байгаа вэ? Тодорхой хэмжээний бэлтгэгдсэн хүмүүсийг эрх мэдлэлээр өгөөд явуулж байгаа. 자, 그런데 그런 지도자들을 접대하지 않았다라는 표현을 통해서 사도 요한이 당부한 말씀도 듣지 않고 도리어 그것을 회방을 놓았다. 이렇게 판단해 볼 수 있는 거예요. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол гэхдээ тэр Илч Иохан болохоор хүмүүсийг зүгээр явуулахгүй байгаа дээ шүү дээ. Зүгээр хүмүүсийг явуулахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тодорхой хэмжээний одоо юутай тий гэх юм уу? Эрх мэдэлтэй нөлөө бүхий одоо заах эрх мэдэлтэй ийм хүмүүсийг явуулж байгаа. Гэтэл тэднийг болохоор үл тоосон гэсэн театрыг зочлоогүй гэдэг тий. 자, 그래서 그 모습에 대해서 10절에 그렇게 말하죠. 자, 내가 가면 그 행한 일을 잊지 아니하라. 그가 악한 말로 우리를 비방하고도 이런 말을 하죠. 악한 말로 비방했다. За одоо 10 эхний хэсгийг харах юм бол үзүүлээрэй. Иймээс би очивол түүний хийж байгаа үйлийг нь сануулнаа. Юу гэвэл тэр бидний эсрэг балмад үгс залбсан юм аа гэж хэлсэн. 자, 악한 말이라고 하는 것은 그 나그네를 조롱하고 폄하하고 때로는 비웃는 그런 말들을 서슴지 않았다는 것을 얘기합니다. Тэгвэл тэнцээ одоо болохоор Монгол Библиэлд хэлдэг нь болохоор балмад үгс гэж хэлсэн тийм. Энэ балмад үгс гэвэл ямар өгнөд орох юм бэ гэсэн чинь үл тоох тийм тоглоом шулаам хийх одоо үл хүндлэх тийм одоо зайлсхийх үгийг сонсохгүй байх ч гэдэг юм уу тийм сонсохгүй царайлах гэдэг ч юм уу тийм агуулгуудыг хэлж байгаа гэсэн. 자, 분명 여기 사도 요한이 이런 표현을 쓰죠. 뭐라고 하냐면 우리를 비방하고도 우리라는 표현을 썼어요. 그러니까 우리라는 표현은 분명히 그 나그네가 사도 요한이 보낸 지도자라는 것을 증거하는 내용입니다. 근데 그 지도자를 비방한 겁니다. Энэ дээр бас дахиад хэлсэн хэлбэрээр бидний гэж хэлсэн байна. Энэ дээр дахиад одоо тэгээ бидний гэдэг утгыг агуулсан нь юу гэсэн утгатай гэхээр эхний удаатай очсон тэр хүмүүсийг яхаа аргагүй Иохан тэ өөрийгөө төлөөлөд явуулсан хүмүүс ээ гэдгийг мэдэж байна гэсэн. 이런 어떤 디오데레베의 이런 진리에 속하지 않는 어찌 보면 불신자보다도 못한 이런 행동들은 이건 진리에 속한 사람이 아닙니다. 그래서 энэ диотрефч болохоор ч нуулна итгэгч хүн гэж явж байгаа шүү дээ тий чуулганд хамааралтай. Тэгээ чуулганд хамааралтай хахта зүгээр хамааралтай биш чуулганы арай нэг зэндаа дээгүүр ийм хүн байгаа та. Гэтэл энэ хүн нь өөрөө тий одоо итгэгч биш хүнээс тийм хүйтэн хүндий тийм байл гаргаж байна. 자, 그런데 여기서 멈추는 것이 아니라 자, 그 나그네를 비방하고 나서도 오히려 부족하여 형제들을 맞아들이지도 않았다. 교회 안에 들이지도 않고 도리어 교회 안에 들여서 섬기고자 하는 사람들을 금해서 내어 쫓았다고 얘기했습니다. За тэгээд тэр цааш нь 10 сүүлийг харах юм л үгсэн бэ. Зүгээр тэгээд тэр хүмүүстээр тэгж хандаад өнгөрсөн юм биш. Үгээр ч сэтгэл хандахгүй ах トゥ нараа тэр хүлээн авдаггүй бөгөөд өөрөөр хэлбэл чуулганыхныгаа тий хүлээн авахыг хүсэгчдийг хориглон чуулганаасаа хөөж байна гэсэн. 참 어찌 보면 자신이 잘못하면 또 다른 사람들, 다른 그리스도인들은 진리를 행하도록 내버려 두든지 아니면 어찌 보면 그렇게 해야 되는데 이 디오데렘은 오히려 진리를 행하고자 하는 사람들도 내어 쫓았다고 표현한 겁니다. За гэхдээ энэ диодрыг өөрөө тийм байж болно. Гэхдээ яг хуу өөрөө л бусд нь тийм эзний үнний төлөө зүтгэхэд хичээж явах тэднийг орхиж болох байсан. Гэтэл тэгээгүй тэднийг бас ингээд одоо хэцүү байдалд оруулаад ирсэн гэдэг. 그래서 사도 요한은 이
이 디오드레베의 악한 모습을 드러내면서 11절에 그렇게 말씀하죠. 사랑하는 자여 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으라 이렇게 말을 합니다. За тэгээд энэ их жоохон Диотрефийн ийм те одоо бид нэр хорон гэж ярьдагчсан дээ нэг те ийм хүүхдүүд хөндий сөрөг байгаа ийм асуудал байна. 11 дээр юу хэлсэн бэ гэхээр хайрт минь мууг бус харин сайныг дуурай гэж хэлсэн. 자, 악한 것을 본받지 말라고 한 거 보니까 이 디오데레베는 진리의 말씀을 들었음에도 그 진리를 순종하지 않는 것을 보니까 이 사람은 택한 백성이 아니라 사단의 종이라고 하는 것을 알 수 있습니다. Тэгээ эндээс үннийг үнний үгийг хүлээж авсан гэж байгаа боловч үннийг ингээ үйлдэхгүй өөрөө төвд байгаа ийм байдлыг харахад энэ бол Бурхны сонгогдсон одоо тий угсаа буюу Бурхны сонгогдсон хүн гэхээс илүүгээр энэ бол чуулганыг боснуулах гэсэн сатан сонгогдсон хүн гэж харахаар 여러분들 몽골도 그렇지만 분명 한국도 그렇고 전 세계 어느 교회도 교회 안에는 이런 디오드레바 같은 사람들이 있습니다. бид нэр одоо ингээ харахад энэ зөвхөн энэ Диотреф ганцаараа байгаа биш. Дэлхийн аль ч улсад тий аль ч чуулганд ийм нөхдүүд байдаг. 자, 디오드레바의 모습을 통해서 우리가 하나 깨달아야 될 것은 뭐냐면 진리의 말씀을 들었어도 도리어 교회 안에서 으뜸되기를 원하는 사람들이 있습니다. Бид нэр тий ингээ харахад хамтдаа яг үг сонсоод байдаг. Гэтэл яг цаг талаад ирэхлээр болж игэл өөрийгөө өргөчих гээд болж игэл өөртөө буруу нэлзээхгүй бус руу шигчих гэдэг хүмүүс байдаг. 자, 그것은 단순하게 자기의 어떤 명예나 또 자기의 욕심을 채우고자 하는 그런 교만한 마음이 그의 중심에 있기 때문에 그런 겁니다. 근데 нөгөө талаар нь тэрийг харахад бид нэр зүгээр энэ ер нь тийм ээ гэдэг өнгөрөөч гэдэг. Гэтэл цаана юу байна гэхэлэр чинь өөрийнхөө төвд байлгах гэсэн өөрөө одоо өөрийгөө илэрхийлэх гэсэн юм бардам байдал аяг байдаг. 자, 여러분들 사단의 종이 나는 사탄의 종이 아니다. 우리는 그렇게 말을 하지만 순식간에 사탄의 종이 될 수 있습니다. Хүмүүс тэгж боддог. За яг тэр л ах та энэ ах та ч тэгж бодоод байдаг. Гэтэл тэгэнгүүтээ би бол сатаны бол биш гэж өөрийгөө боддог. Гэтэ яг үнэндээ хормын дотор нэг нэгэд өөрөө сатаны гарал болсон явж байгаа тохиолдол байдаг. 자, 여기 마태복음 16장에 보면 베드로가 예수님께서 너희는 나를 누구라고 하느냐라고 할 때 베드로의 신앙 고백이 등장하죠. 16절에. За энэ Матай номон дээр 우선 구절은 마태복음 16장 그 16절 말씀이에요. 그렇죠. 16절 16절. Матай 16-гийн 16 дээр тэгдэг шүү дээ. Иесус нөгөө нэг хүмүүс намайг юу гэж ирж байна вэ гэж асуудаг шамнараасаа. 자, 그럴 때 예수님이 베드로를 축복하셨습니다. За тэгээд хин Петр Иесусыг ингээд хэлээд гэрчлэхэд зөрүүлээд Иесус Петрийг ерөөдөг. 근데 마태복음 16장 21절에 예수님이 자기가 예루살렘에 올라가서 대제사장들, 서기관들에게 고난을 받고 죽임당하고 또 3일 만에 살아나야 할 것을 제자들에게 말씀하셨어요. За тэгчингуудаа дээш нь одоо уул руу гарахтаа эзэн Иесус хийх гэж зүйлсүүдээ шавнартаа хэлдэг. Хүмүүст ингээ баригдана 3 хоногийн дараа залмаа дээр залмын зовлонгоос амснаа гэх мэтчлэн ирэх болох ч байгаа зүйлүүдээ хэлдэг. 그럴 때 베드로가 16장 22절 한번 읽어보세요. 마태복음 16장 22절 23절 한번 읽어보세요. 네. За би Матай 16-гийн 16절도 읽어가 목사님? 아니요, 21절하고 그 16절 한 번 더 읽어보고 16장 21절 22절 한번 읽어보세요. 네. За яг энэ болохоор яг нэг нөгөө юун дээр Библийн нэг бүлэг дээр басан хоёр шал өөр үйл. Нэгдүгээр нь болохоор 16-гийн 16 дээр гэж байна. Симон Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн өө гэж ингээд гэрчилсэн Иесус. Харин энэ Петр
Ерөөсө 5 тэрний яг дараа юу гэвэл Иесус тэр цагаас эхлэн Иерусалим явхаа одоо 21-ийн үеч чинь Иесус тэр цагаас эхлэн Иерусалим явхаа ахлагчид, ахлах тахилч болон уулын багш нарын зүгээс их зовлон амсах, алуулах ба 3 дахь хоног дээрээ амьлах ёстойгоо шавнартаа илэрхийлж хэлвэ. Петр түүнийг хажуу тийш нь аваачаад эзэн минь таныг бурхан энэрэг ийм юм танд хизээчгүй тохиолдог гэж зэмлэлж эхэлсэн гэсэн. Амен. 예수님이 방금 전에 베드로가 큰 축복을 받았는데, 그런데 예수님이 십자가를 지신다고 하니까 죽임을 당하고 3일 만에 부활할 것을 얘기하니까 베드로가 그리 마옵소서라고 반대했다가 곧장 예수님께 사단아 내 뒤로 물러가라 하면서 책망을 받았어요. За тэгээд Петр өрдөө те Иесусට чи өстө сайн байна гэж ерөөл сонсч байсан. Тэгчин гото буцаагаад эзний нэг их үйлсэн талаар эзэн яриад ирэх үед нь сонсоод түүнийг хоош татах гэж хэлсэн те. Харин тэр үед одоо баг тэр уулзалтан дээрээс те миний араас зайл гэж сатана гэж дахиад зэмлүүлж байна. 자, 이게 참 중요한 메시지인데요. Энэ маш чухал агуулга. 우리가 교회 안에 있으면서도 하나님의 일을 하면서도 분명 사단에게 종로로 타는 사람들이 있습니다. Бид нэр бүгдээрээ нэг чуулган дотор ингээ хамрагддаг. Гэтэл яг харах юм бол адилхан чуулганд хамрагдаж байгаа мөртлөө тэр дотор Бурхны ажлыг хийгээ явж байгаа ч юм байгаа, бүгийн ажлыг хийгээ явж байгаа ч юм байна. 예수님의 12제자 가운데 가룟 유다가 그런 사람이죠. Тэгээд бид нэр дэлхийд даяар алдартай 12 шав гэж мэднэ. Гэтэл тэрний нэг нь Скарат Юдас шүү дээ, тий. 또 초대교회 7 집사 가운데 한 사람인 니골라라고 하는 사람이 그런 사람이에요. За бас анхны чуулганы 7 дэлгүү гэж байдаг. Гэтэл тэрний нэг нь бас яг тийм Николай гэдэг нөхөр бас ингээд тий сатаны гаруул болдог. 우리도 그런 사람 가운데 포함될 수 있습니다. 조심해야 됩니다. Бид нар ч гэсэндээ нөгөө өөрсдөө би бол үгүй гэж бодож байгаа. Гэтэ маш болгоомжтой байх. 이 디오드레의 모습을 통해서 때로는 우리 자신이 무엇이 진리에 속한 사람이 아닌가를 분명히 인식하고 깨달아야 돼요. Тэгээ бид нар энэ Диотрефийн талаар үзэж байгаа. Диотрефиг ингээд нөгөө тий Диотреф руу чиглэх хэлүүгээр яг ямар хүнийг ингэж сэтлээд амлаа гэдэг дээр анхаарах нь чухал байна. 제가 어제 수요일 날 가룟 유다에 대해서 말씀을 전했습니다. 어제요? 예, 어제 저녁 예배. 그 파스터 өчтөр орой нөгөө 3 өдрийн жуулган дээр Скариотийн Юдасын талаар ингээд агуулга байсан нь амлалтын агуулга. 자, 왜 가룟 유다가 예수님을 배반했을까? Одоо юу гэдэг жишээлбэл гарч ирэх хэд чинь Скариотийн Юдас яагаад Иесус сурсан болоо? Яг яагаад гэдэг юм орчих. 자, 가룟 유다가 예수님을 배반한 이유 중에 하나는 뭐냐면 자기 욕심이라고 하는 것이 가장 큰 역할을 했어요. Тэгээ түүний ингээд нөгөө магадгүй олон шалтгаан байсан байх л та. Гэтэ тэрний олон шалтгаануудын нэг нэлээд том шалтгаан юу гэхээр тэр жоохон ингээд шуналтай гэх юм уу өөртөө авахыг хүссэн сэтгэлтэй гэсэн үг. 자, 가룟 유다가 예수님의 12제자 가운데 가장 똑똑하고 명철한 사람이었습니다. Тэгээ Юдасыг харах юм бол одоо Иесусийн тэр шавнар дундаас илүү тийм сэрэг толгойтой, тэг гүйлгээ ухаан сайтай ийм хүн байсан баг. 그래서 그 사람은 연복계를 맡았던 거예요. Тэр тийм учраас яаж юм бэ? Бид нар нэг гэдэг чинь хүмүүс за чи барьчих уу, чи барьчих гэдэг өгдөг шүү те. Юдас гэсэн тэгээд нөгөө тэр одоо юг санхуг барьчих. 그가 진리에 속한 사람이었다고 하면 분명 가룟 유다는 자기에게 주어진 일에 대해서 진실하고 충성스럽게 사명을 감당했을 겁니다. Тэгээ магадгүй хэрвээ Юдас те яг үнэнд одоо харьяалалтай тийм хүн байсан бол тэг эцсийн хүртлээ үнэнч тэгэж үйлчлэх байсан баг. 그런데 가룟 유다는 그렇지를 못했지요. Харин харамсалтай те ингээд тэгээгүй. 자, 예수님을 따르면서 예수님을 통해서 가룟 유다는 분명히 본 것이 있습니다.
Гэхдээ Есүстэй ингээ хамт явсан он жилүүд байгаа шүү дээ, тий. Тэр хугацаанд яхааргүй Есүсээс ингээ суралцаж харж исэн баг. 자, 놀라운 것들을 많이 봤지요. Тэгээ тэр харж исэн зүйл дотор нь юунууд байгаа болоо. Тэгээ чухал гайхамшигтай тийм зүйлүүд ч гэсэн байсан баг. 자, 예수님이 행하신 여러 능력과 또 예수님이 증거하신 말씀들이 그 말씀대로 이루어진 역사를 분명히 봤어요. За тэгэхээр жишээлбэл юу гэдэг эзэн Есүсийн хэлж байгаа тэр үгнүүд тэр хэлсэн үгнүүд нь яг тэрнийхээ дагуу биелж байгаа биелэлүүд гэж харсан. 예수님이 거짓이 없으신 온전하신 진리에 속한 분이라고 하는 것도 보았습니다. Тэгээ Есүс яг тийм худал байхгүй яг үнэнд ингээ харьяатай үнний хүн гэдэг ч гэсэн тэр магадгүй харсан баг. 그런데 예수님을 따르는 수없이 많은 사람들도 있는 것을 보았어요. Тэгээ бас дахиад харуул яасан бэ? Есүсийг дагаад явж байгаа асар олон хүмүүсийг ч гэсэн тэрээс харсан баг. 많게는 수만 명이 예수님을 따라다녔습니다. Тэгээ ер нь бол ингээ одоо асар олон хүн гэдэг чинь болохоор чинь ядчил нөгөө нэг юун дээр харагдахгүй төгсгөл нь харагдахгүй тийм олон хүн дагж байсан баг. 그럴 때 이 가룟 유다뿐만 아니라 다른 제자들도 그랬지만 노중에서 서로 예수님이 예루살렘에 올라갈 때 다투었다고 그랬습니다. 서로 누가 크냐 하면서. Тэгэнгүүт яасан бэ? Тэгэнгүүт яасан гэхэлэр чинь нөгөө нэг юу гэж байгаа. Хүмүүсийг юу лээ? Тэднэр дээр магадгүй яцлаар хүмүүс тэр хүмүүс Есүсийг ингээ дагаа явж байгаа гэж ингээ харж байгаа. 자, 누가 크냐라고 다투는 것은 그들 스스로가 명예 영광심, 자기를 높이고자 하는 자기 욕심에 치우쳐 있다는 것을 우리가 알 수 있죠. Тэр хүн яаж гэхээр өөрийнхөө одоо юу вэ? Өөрийнхөө тэр шунлыг бас ингээд хамт аваад явчихсан гэдэг юм хэрэгтэй дагаж явах та. 그런가 하면 가룟 유다는 한술 더 떠서 연복교에 있는 돈을 훔쳐갔습니다. За гэхдээ тэр хүн яасан бэ? Ерөнхийдөө нөгөө нэг өргөлөө уудаг барьж явчихсан гэсэн тийм. Гэхдээ тэндээсээ бас ингээд хумслаад. 심지어 이 가룟 유다는 마리아가 예수님께 향유를 부을 때도 왜 그것을 허비하느냐 하면서 마리아를 책망을 했어요. За тэгэн гутаа бас нөгөө нэг хин Мариа Иесусийн өмнө ирээд үнэтэй тос асахад яадаг лээ. Хайр юм яга асаач ингээд сууралж байгаа тийм. 그래서 예수님은 그 가룟 유다에 대해서 여러 가지로 말씀했는데 세 가지로 말씀했어요. 저는 도적이라는 말을 했어요. 도적이라. 도적이? 도적, 도둑이죠. 띠프. 예. 도둑이라고. 가룟 유다가 바로 그렇게 말을 했다고요? 가룟 유다에 대해서 예수님이 그렇게 말씀하셨죠. 예. Тэгээ эцэг Есүс болохоор энэ Юдагийн талаар 3 зүйлийг хэлж байна. Нэгдүгээр нь болохоор тэрнийг болохоор хулгайч гэж хэлсэн. 또 두 번째로는 가룟 유다에 대해서 그 요한복음 6장 70절에 보면 너희 중에 한 사람은 마귀니라 그랬어요. 마귀라고도 표현했습니다. За тэгээд хоёр дахь нь дахиад юу хэлсэн гэхээр та нарын хэн нэг нь болохоор чинь муу нэг чөтгөр гэж хэлсэн муу нэг. Тэгэхээр эзэн Иесусаас түүнийг нэгдүгээрт нь худалгаач гэж дуудсан, хоёрдугаарт нь муу нэгэн гэж дуудсан. 그런가 하면 이 가룟 유다에 대해서 저는 차라리 나지 않았으면 저에게 좋을 뻔했다라고 이렇게 표현합니다. За тэгээ юу ч хэлэхээр чи бараг төрөөгүй байсан дээр юм биш үү байсан гэж бас тэгж хэлсэн. 이런 어떤 그 표현은 가룟 유다에 대해서 어떤 평가가 그가 참으로 진리에 속하지 않는 자기 욕심에 치우쳐 있는 사람이라는 것을 증명하는 내용이죠. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо эдгээрийг харах юм бол хиний Юдасын байдлыг бас тодорхойлж байна тий. 자, 명예 영광심에 기울고 За тэгэн гутаа тэр ингээ харахлаар яаж үлээ чинь нэр алдарт ингээ дурлсан гэдэнд харагдаж байгаа аль алнаас нь. 자, 연복교에서 돈을 훔쳐가는 어찌 보면 돈을 사랑하는 마음이 그의 마음 속에 상당히 높았다는 것을 알 수 있습니다. За тэгээ бас түүний дотроос юу харах вэ гэхээр
мөнгийг тэр одоо илүү үзэж байгаа буюу мөнгийг хайрлана гэж ийм сэтгэлжсэндээ илүү нөгөө нэг том байгаа гэдгийг харж болно. Том байсныг. 그럴 때 그는 사단의 종이 된 겁니다. Тэр хүн тэгээд ирэхлээр муу нэгний хэрэгсэл болж эхэлдэг. 자, 예수님은 가룟 유다에 대해서 인자는 자기 길을 간다고 했습니다. 간다고. Мгм. За эзэн Иесус юу гэхээр хүн өөрийнхөө замаар л явдаг гэж хэлсэн байдаг. 그 분명히 예수님은 어떻게 보면 가룟 유다가 우리가 생각할 때 아이 가룟 유다가 예수님을 팔아먹기 때문에 예수님을 도와준 것이 아니냐 그렇게 말을 하지만 사실은 그렇지가 않습니다. Хүмүүс тэгж боддог. Гэтэ одоо юу гэдгийг түүнийг ингээ хараад яхаар тодорхой хэмжээгээр тэр ч гэсэндээ нэг хэсэг Иесус тусалсан шүү дээ гэж ингээ харах гэдэг. 그래서 마태복음 26장 24절, 마가복음 14장 21절, 그다음 누가복음 22장 22절에 보면 거기 인자는 이미 작정된 대로 가거니와 그런 표현을 썼어요. За тэгээ Матебогом 26장 24절이요. 네, 26장 24절 Матай 26-гийн 24 дээр за 또 дараад нь 마가복음 14장 21절. 14-гийн 21-절 дараад нь эхнийх нь Матай байсан. Дараагийнх нь 아니 마가복음이요. 마가복음 그건. 그 전에 거 말씀드리고 있거든요. 예, 예. хоёр дахь нь болохоор нэгдүгээрх нь Матай 26-гийн 24. За хоёр дахь нь Марк 14-ийн 21. 누가복음 22장 22절이요. Дараад нь Луг 22-ийн 22 дээр ч гэсэндээ бас хэлсэн байгаа. Эдгээр дээр юу гэж хэлсэн байгаа гэхээр чинь тэр өөрийнхөө замаар явсан гэж хэлсэн. 거기 보면 예수님이 인자는 이미 작정된 대로 자기에 대해 기록된 대로 간다라고 표현을 했습니다. Өөрөөр хэлбэл тэр хүний хүү өөрт нь тогтоогдсны дагуу тэгээ өөрийнхөө замаар явж гинэ гэж хэлсэн явсан гэж. 가룟 유다가 예수님을 팔아먹는 일을 하든 안 하든 예수님은 대제사장들에게 그 당시에 시기와 질투를 받았기 때문에 그들로 말미암아서 분명 십자가를 지시고 죽으실 것이라고 하는 것은 작정이 돼 있는 거예요. Гэхдээ ерөнхийдөө бол Петр одоо юудаа тэгсэн бай тэгээгүй ч бай те тухайн үед Иесус яасан бэ зөвхөн яг өөрийнхөө тогтоогдсон замаар явж исэн бас. Тэгтээ тэр явахын тулд яаж исэн бэ? Тухайн үеийн тэр тэргүүн тахилч нараас те болон өөр тогтоогдсон бас хүмүүсээс шөмжлөл, чичлэл гэдгээрийг ч бас аваад явж исэн гэсэн. 그러나 가룟 유다는 거기다가 그의 어떻게 보면 자기를 위하는 명예영광심이라든지 또 욕심으로 말미암아서 숟가락을 큰 걸 하나 그 불의한 자들 위에다가 올려놓은 겁니다. Тэр өөрөө хэлэх юм бол тэр Юдас харин яаж юм гэхээр эзэн угаасаа явжсэн тэр угаасаа эзнийг явах замд нь тэр шүмжлэх доош них одоо саад болох хүмүүс байсан ч гэсэн тийм Юдасын хувьд өөрийгөө өргөмжлөх гэсэн байдал болон шунал байдлаас шунах сэтгэлээс болоод тэрэн дээр дахиад ингэ нэмэрлж өгч. 가룟 유다는 당장만 보고 자기만 보다가 결국에는 사단에게 유혹을 당하고 또 사단의 종이 돼버린 겁니다. Тэгээ яаж вэ? Тэр Юдас болохоор зөвхөн одоогийнхаа харж. Тэгээ бас тэр зөвхөн өөрийнхөө бодсон тий. Тэрнээсээ болоод ингээд харамсалтайгаар тий мууны боололч. 그래서 예수님은 아까 보면 요한복음 그 6장 70절에 저는 마귀라고 말씀하셨죠. За тэгээ юу гэсэлэрэ энэ эзэс гэсэндээ түүнийг муу нэгэн гэсэн тий. 그리고 마가복음 14장 21절에는 그 사람은 차라리 나지 아니했다면 저에게 좋을 뻔했다라는 말씀을 들었어요. Тэгээ эзэн Иесус бас юу гэсэн гэхээр нөгөө нэг юг Марк 14-ийн 21-ийг харах юм бол тэр хүн төрөөгүйсэн дээрээс ингэж хүртэл ингэ хэлсэн. 결과적으로 가룟 유다는 불택자라는 뜻입니다. Шууд утгаараа ингээ харах юм бол тэр 12-ын тоонд орж байгаа боловч ерөөсөө сонгогдсон хүн биш байсан гэсэн. 지옥의 백성으로 예비된 자라는 뜻이죠. Өөрөөр хэлбэл тэр болохоор
анх төрхөөсөө ахуулаад тий тамд ингээд тодорхойлогдсон ийм хүн байсан гэсэн. 그러나 그가 예수님의 사도로서 어찌 보면 위대한 직분을 가지고 있었음에도 그 기회를 발로 걷어찬 겁니다. Тэгээ харах юм бол яаж юм бэ? Тэр түүл төрхөөсөө тэр там руу унахаар тогтоогдсон байсан байж. Гэтэл яг одоо хүмүүсийн нүдэн дээр харах юм бол чинь хамгийн сэргэлэн тэр одоончтой тэр бүр 12-ийн 1 болцсон ийм өндөрлөгтэй явж. 그 중심에 자기라는 욕심이 있어요. 자기. Тэгэхээр эндээс бид нэр харах нь юу гэхээр би гэж өөрийгөө төв тавьсан ийм одоо илүү харсан бодол тий маш аюултай гэж харж байна. 그래서 디모데후서 3장 1절에 보면 말세에 고통하는 때가 이르는데 제일 처음에 말하는 것이 3장 2절에 사람들은 자기를 사랑하며 그렇게 말을 했어요. Яагаад тэгэхээр Матай номон дээр харах юм бол нүсгэлээ эзэн хүмүүс өөрсдийгөө ингээ хэлдэг гэж хэлсэн. 그러니까 자기라고 하는 자기 명예영광심, 자기 욕심에 치우쳐서 사단에게 종노릇하고 마귀짓거리 하다가 결국에는 영영 지옥에 떨어진 겁니다. Хүн өөрийгөө бодоод би гэдэг хэлэхлээрээ өөрөө ч мэдэхгүй нөгөө нэг муу нэгний үйлсэд оролцож эхэлдэг. Тэгээд нэг оролцсон, хоёр оролцсон. Сүүлдээ нөгөөх нь дүжирхөө байгаад ирэхлээрээ ингээ хаягддаг. 여기 디오드레베도 마찬가지예요. 으뜸되기를 좋아했다. 자기를 가장 높이고 자기를 사람들 앞에서 과시하려고 자기라는 욕심, 그것을 가지고 나아가다가 진리를 대적하고 또 사도 요한을 통해서 이렇게 경고를 받는 사람이 되었다는 거예요. Диодреф бас яг тийм байсан гэсэн тийм. Өөрийгөө гэсэн ийм бодолтой байсан. Өөрийгөө би нэг тэрийг авчих юмсан. Би өөрийгөө гэсэн энэ бодлоос болоод бусдыг шигшээд хамаагүй тийш гарах гэж байгаа гэсэн ийм бодолтой. 우리가 이거 참 조심해야 됩니다. 그래서. Тэгэхээр бид нэр эндээс одоо маш болгоомжтой байх хэрэгтэй бас суралцж болж. 자, 여기 다시 요한 3서 11절에 보니까 악한 것을 본받지 말라고 그랬어요. За энэ дээр 3 дугаар явахан 11 дэх бүчлэг харах юм бол энэ дэр гэсэн бэ. Чи бузар муу битгий дуурайгаач гэсэн. 디오드레베와 같은 그런 행동을 담지 말라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Диодреф шиг тийм үйлдэлийг битгий байлгаа гэсэн тийм. 도리어 진리에 속한 사람은 선한 것을 본받으라고 얘기합니다. Тэгэнгუутаа харин тэгвэл үнэнд одоо ариалагддаг тийм үнэний хүмүүс болохоор зөвийг дуурайдаг гэж хэлсэн. 여기 가이오라고 하는 사람, 또 뒤에 등장하는 데메드리오라는 사람에 대해서 사도 요한은 얘기하면서 이런 사람들이 선을 행한 하나님께 속한 사람이라고 얘기합니다. За тэгээ энэ Диотрефи эсрэгээр яаж гэхээр Каийг сануулсан тийм Кай болон сүүлд нь гарч байгаа Диметри гэдэг хүн бас байгаа. Тэгээ энэ хоёрыг болохоор тэгээ эдгээр бол тэднэр бол тэгээ үнэний талд зогсох гэж хичээж байгаа үнэний хүмүүсээ гэж бас тайлбарлаж гисэн. 그래서 선을 행한다고 할 때 행함을 통해서 그 열매가 드러날 때 그 사람이 이 사람이 하나님께 속한 사람인가 진리에 속한 사람인가를 알 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр зөвийг одоо тухайн хүнтэй зөвийг хайрлаж зөвийг сонгож гинэ үү гэдэг бид нэр ингээ ажиллах хэрэгтэй. Тэгжээж яах вэ гэхээр энэ хүн яг хаана харьяалтай гэдэг бас ингээ тийм харах хэрэгтэй. 저도 이렇게 목회하면서 이렇게 보니까 이 교회 안에 큰 시험이 올 때가 있어요. Зарим нэг тохиолдолд одоо ингээ үйлчлэл явж байгаа тохиолдолд цаахан дээр асар том юм нөгөө сорилтууд ирдэг харагддаг. 그 시험이 올 때 때로는 교회 안에 당파가 생기고 서로 싸우는 모습을 본 적이 있습니다. Нэг тийм одоо сорилт ирэхээр яадаг вэ? Чуулган дотор үл ойлголцол үүсээ хоорондоо муудчих юм тохиолдож гарна. 근데 그 중심 속에 가만히 들여다보면 자기라는 욕심이 가장 크게 작동을 하더라고요. Ажигдаад харахад хүн өөрийгөө гэсэн энэ төр бодол өөрийгөө бодсон бодлууд нь хамгийн их нь одоо самууны үндэс болсон. 그러니까 이 자기라는 욕심이 크게 작동을 해서 결과적으로 교회 안에서 큰 다툼이 일어나는 걸 보았어요.
хүн яг тэгэхээр би гэдэг чуулган дотор хаана байгаач мартчихтэй. чуулган дотор ч хамаагүй ингээд төрчид үүсэх. 자, 선을 행하는 사람은 진리에 속한 사람은 분명 하나님을 본 사람이라고 여기 얘기합니다. 하나님을 보았다라고 표현해요. 하나님께 속하고. Тэгэхээр 11 цааш харах юм бол сайныг үйлдэгч нь бурхных буюу бурхны харьяатай гэж хэлсэн. 악을 행하는 사람은 하나님을 보지 못했다고 얘기합니다. За харин мууг үйлдэгч нь бурхныг хараагүй гэж хэлсэн тийм. 선을 행할 때 여러분들의 마음속에 하나님이 찾아오셔서 감동을 주시고 기쁨을 주시고 또 은혜를 베풀어 주세요. Тэг хүмүүс зөвийг үйлдэх үед яадаг вэ? Эзэн тэр хүний дотор ингээ амар амгалан бас баяр хөөр өгдөг. 그러나 선을 행하지 않는 악한 사람은 그 마음속에 하나님 주신 은혜가 없어요. 자유함이 없습니다. Харин одоо зөвийг үйлдэхгүй хүн яагаад гэхээр дотоод сэтгэлд нь юм амар амгалан ч юм уу тийм юу эрхчлөө гэдэг зүйл мэдэрхтэй болчдөг. 그 사람들은 도리어 교회 안에 있으면서 참으로 불쌍한 사람이 돼버리고 마는 거예요. Тэгээ нэг бодлын тун өрөвдөлтэй өөрөө чуулганд байгаад байгаа мөртлөө зүрх сэтгэл нь байхгүй. Тэгээ маш тийм өрөвдөлтэй болж байна. 예수님이 가룟 유다에게 저는 차라리 나지 않았으면 좋을 뻔했다라는 말이 바로 그런 말이에요. Эзэн Есүс нөгөө Юдасыг тэгсэндээ тэр бараг төрөөгүй байсан дээр ирсэн гэж байгаа тийм. Тэгэхээр тэр үгийг чсэндээ ганцхан Юдас биш одоо тэр хүмүүс чуулганд байгаа мөртлөө зөвийг үлдэх байгаа хүмүүсээс ингэ хэлж байгаа үг гэсэн үг. 사도 요한은 여기 12절에 이제 진리에 속한 사람이 어떤 사람인가를 증거를 합니다. За тэ 12 дугаар ишлэгийг харах юм бол Илч Иохан үнэнд одоо харьяалагддаг хүмүүс гэж ямар хүмүүс вэ гэдэг талаар хэлж өгч. 여기 데메드리오에 대해서 고백을 하는데 자, 데메드리오는 무사람에게도 진리에게서도 증거를 받았으며 우리도 증거한다라고 얘기합니다. За тэгээд одоо тэр Диметрийг хэлж тий бүх хүн төдийгүй үнэн нь Диметрийг гэрчилдэг юм аа гэсэн. 자, 데메드리오라는 사람이 이 간단한 한 절의 말씀 속에서 그가 진실한 그리스도인이구나라는 것을 깨달을 수 있죠. Хэдүүлээ энд харах юм бол Диметр гэдэг хүний талаар ердөө нэгэн ишлэл дээр гарч байгаа. Гэтэ нэгэн ишлэл боловч энэ дэр түүний одоо юуны амьдралын хэв маяг тэр ямар хүн бэ гэдэг ингээд хангалттай харж болохоор байна. 자, 여기 먼저 데메드리오는 무사람에게도 증거를 받았다. 먼저 이렇게 얘기합니다. За энэ дээр юусэн гэхээр тэгэн гутаа Диметрийг бол бүх хүмүүс гэрчилсэн гэж. 자, 무사람이라는 말은 다른 말이 아니라 여기 무사람은 특별히 하나님을 알지 못하는 불택자들 그러한 사람들을 포함해서 말한 겁니다. Энэ дээр байгаа бүх гэдэг утга байна тийм ээ. Бүх хүн төдийгүй гэдэг нь энэ дээр бүх гэдэг утга нь болохоор чинь зөвхөн чуулган дотор байгаа хүмүүсийг бүгдээрээ гэсэн утга биш. Түүний гадна талд байгаа тий эзний чуулганд хамрагддаг хүмүүсийг ч гэсэндээ бас оруулж байгаа гэсэн. 자, 다시 말하면 믿지 않는 불신자들까지도 데메드리의 선한 모습을 인정했다는 뜻이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бидний хэр бол тий зөвхөн чуулганы хүмүүс л Диметр таньдаг биш чуулганы гадна талын хүмүүс ч гэсэндээ энэ хүн үнэхээр сайн хүн шүү тий гэж ингэж нэг одоо гэрчилдэг гэсэн үг. 자, 데메드리가 하나님의 사랑을 직접적으로 모든 사람들에게 그들을 섬기고 그들을 돕고 그들을 위로하는 그러한 메시지를 통해서 이 데메드리오라는 사람은 이 사람은 정말 하나님의 사람이구나 라고 인정을 받았다는 뜻이에요. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол те Диметр юун дээрээс өөрийнхөө чуулгандаа төдийгүй чуулганы гадна талд ч гэсэндээ хайрыг үзүүлдэг учраас те өөр ирэхгүй хүмүүс яаж нэг түүнийг ингээ хүлээн зөвшөөрсөн гэж. 또 진리에게도 증거를 받았다고 그랬습니다. За тэгэн гутаа үнэнд ч гэсэндээ бас үнэн ч гэсэн түүнийг гэрчилсэн гэсэн. 진리에게서도 증거를 받았다는 말은 데메드리오가
예수님의 가르침을 따라서 살았다라고 증거하는 거예요. За энэ дээр тэгвэл үнэнд одоо сайнаар гэрчлэгдсэн гэж ямар утга вэ? Гэх юм бол үнэн гэдэг чинь юу? Эзний үг шүү дээ. Тэгэхээр эзний үгийг гэсэндээ дуулууртаа дагаад эзний үгийн өмнө ч гэсэн хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн утга. 성도로서 바른 진리의 말씀대로 진리의 지식에 따라서 살았다. 그런 의미가 있고요. За өөрөөр хэлбэл тэр яг итгэгчүүдийг нэрэндээ байх хуцаар тий үнэнийг сонсож, үнэнийг дуурайж, үнэний дагуу амьдрсан гэдгийг хэлж өгч гэсэн. 남을 불쌍히 여기고 섬기는 어찌 보면 그리스도의 당부를 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 그 당부를 몸소 실천했다. 이렇게 증거하는 겁니다. Тэгэхээр ялангуяа тий юун дээрээ өөрийнхөө хөршөө чи өөрийн адил хайрлаа гэсэн юм тушаал байгаа тийм ээ. Тэр яг тэр тушаалын дагуу сайнаар үйлдэж, гэрчилж тий энэ хайр гэдэг зүйлийг, хайрын үйлчлэлийг ч гэсэндээ зөндөө хийсэн хүн гэж харж болохоор юм. 그러면서 우리도 증거한다라고 얘기합니다. Тэгээ бас юусэн зэрэг бид нар ч гэсэн бас утгаач ба тий. 자, 사도 요한을 포함한 많은 주의 종들이 이 데메드리오가 진리에 속한 사람이라는 것을 증거했다는 얘기. Өөрөөр хэлбэл тэр одоо 11-ийн 12-ийн сүүлдээс бид ч түүнийг гэрчлэн гэж байна. Тэрэн дээр болохоор чинь бид гэдэг утга нь юу юм бэ? Тэгвэл чуулганы багнууд тий баг нь болсон тухайн үеийн цаг үеийн тий сайн мэдээний өмнө зогсож ирсэн тэр хүмүүс ч гэсэндээ Димитрийн талаар мэддэг бөгөөд түүнийг бас гэрчлэнэ гэж хэлж байна. 데메드리오는 하나님의 말씀에 바로 서서 또 예수님의 가르침에 바로 서서 그것을 실천에 옮기는 진정한 그리스도인이다라고 인정했다는 겁니다. өөрөөр хэлэх юм бол түүнийг бүх хүн мэдж байгаа гэж. Тэгэхээр тэрээр Димитрийн хувьд болохоор чинь өөрийгөө хайрлан, өөрийгөө бодно, бас өрөөлийг бодно илүүгээр бусдад үйлчлэн гих мэтчлэн бүх зүйл дээр түүний амьдрал нь одоо юу амнаас нь илүү чанга ярьж исэн гэсэн үг сайнаар. 그런가 하면 너는 우리의 증언이 참된 줄 아느니라 한 거 보니까 이 가이오라고 하는 사람, 이 가이오라고 하는 사람도 데메드리오가 진리에 속한 사람인 것을 알고 있다는 얘기예요. 나들은 가이오 주스인데 디미트리를 мэддэг байсан байна тийм. Тэгэхээр 디미트리 бол үнний хүн шүү гэдгээс мэддэг байсан гэсэн. 자, 이처럼 이 데메드리오라고 하는 사람은 어떻게 보면 디오드레베아와는 전혀 다른 정말 이런 사람이 예수를 믿는 사람이구나. 정말 이런 사람이 진리 가운데 사는 사람이라고 하는 것을 증명한 겁니다. Тэгэхээр бид нар яг хөөр бодит бидний дунд ингээ байж байгаа хамтран сэтгэж шахагч дүүсээс ч юм уу Димитр шиг ийм хүмүүсийг харахтаа яаж гэнэ хүмүүс урам авч. За тэгээд тэрийг яаж байгаа вэ? Одоо хүмүүс хараад эндээсээ хүч аваад харилцсан нийтмэл болоод ингэж байна. 여기 13절 말씀은 이제 그들에게 편지를 마무리하면서 어떻게 보면 요한 2서 마지막 절도 요 말씀하고 똑같은 뉘앙스로 이렇게 기록이 되어 있어요. За тэгээд 10 одоо цааш нь харах юм бол 15 дугаар ишлэл дээрээс одоо дуусч дуусаад агуулга дуусангуудаа мэдчлэг бас хийсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэдчлэг нь болохоор юу 2 дугаар Иохан номд ч гэсэндээ бас их энэ төстэй мэдчлэг байгаа. 내가 내게 쓸 것이 많다 이런 표현을 썼습니다. За тэгээд энэ дээр юу болсон чи би чамд ингээ бичмээр байгаа зүйл их байна гэсэн. 그건 가이오가 사도 요한의 진정으로 사랑하는 제자이기 때문에 그를 사랑해서 그에게 좀 더 깊은 진리를 나누어 주고자 하는 사도 요한의 진실한 마음, 사랑하는 마음이 여기 담겨 있습니다. Тэгээд чи яахан болохоор ч надад хаяг үнэхээр хайрлсан гэсэн. Тэгээд юун дээрээс гайг өслөрөө үнний дотор чин хайртай гэсэн. Үнэхээр хайрлсан. Тэгэхээр илч бид яаж гэхээр энэ удаадаа Димитрид болсон гэдэг одоо тэр хараа хуваах гэсэн хуваалц. 목과 붓으로 쓰기를 원하지 아니한다고 그랬지요? За 목과 붓이요?
먹과 붓이죠, 여기. 이게 여기 13절에 있는 말씀처럼 거기 그 써 있잖아요. 먹과 붓으로 쓰질 않는다. 다시 말해서 예전에는 네. 네네네. 이 붓으로 이렇게 쉽게 해서 이제 돌을 갈아가지고 네네네. 흑연을 찍어서 이렇게 글자를 뭐 썼잖아요. 글씨시라고 그러니까 글씨죠? 예, 네네. 그걸 먹이라고 그러는 거예요. 먹. 예, 그걸 음, 먹이라고 그러는데 예, 그러한 먹으로 요즘 연필로 쓰지만 그때 연필이 없었으니까 붓을 가지고 음. 이렇게 찍어서 글자를 썼는데 그렇게 쓰기를 원치 아니한다는 뜻이에요. За тэгээд тэр 13 дээр арах юм бол хэвлэлээр чинь би зөвхөн өөрийнхөө тэр илэрхийллийг чам руу тэг биеэр болон бэхээр бичих хүсэхгүй байна гэж хэлсэн тийм. 자, 먹과 붓으로 쓰기를 원치 아니한다. 이것은 어떻게 보면 사도 요한이 진심으로 이 가이오를 사랑하고 그를 보기를 원하는 간절한 마음을 어떻게 보면 이런 표현을 통해서 드러낸 것입니다. За тэг өөрөөр хэлбэл энэ биеэр болон бэхээр бичих хүсэхгүй байна гэдэг энэ агуулга болохоор чинь чин сэтгэлийн одоо ийм юу гэсэн чин сэтгэл нь одоо ингэж бичснээрээ м, а, хамт илгээгдэж байгаа шүү тий. Боддоор бол үнэхээр ингээд одоо юу гэдгийг харж үйлчлэмээр байгаа шүү гэж бичсэн гэсэн үг. 자, 속히 보기를 바란다고 그랬지요. 또한 우리가 대면하여 말하리라 이렇게 말씀하죠. 그래서 Аа. За дараад нь юу гэсэн бэ? Бас удахгүй ингээд уулзна гэж найдаж байна гэж хэлсэн. 이게 사도 요한이 가요를 진심으로 보기를 바라고 대면에서 말하기를 원하는 그런 간절한 마음이 여기 이러한 글을 통해서 드러나고 있습니다. За тэгээ энэ дээр тийм ээ хаяд гэсэндээ ялгаа байхгүй эзний тэр үнний хүмүүсийг буюу очиж харах юмсан боддоор ингээд уулзах гэсэн хөдөлгөөн нь их байгаа гэж хэлээд харж байна. 자, 그만큼 이 가이오가 진리에 속한 사람이었기 때문에 Тэгээ Кай үед ямар гол нь юу юм? Тэр гол нь болохоор чинь үнний хүн байсан гэсэн тийм. 자, 이런 표현을 썼던 겁니다. Тэр утгаараа энэ хэлийг бичиж гэсэн үг. 15절에 평강이 내게 있을지어다. 여러 자, 친구가 내게 문안하느니라. 너는 친구들의 이름을 들어 문안하라. 이 마지막으로 이렇게 당부합니다. За тэгээ 15 дээр өгсөн бэ хэлсэнтэй амар амгалан байх талаар загсан. Ерөөсөн гэсэн үг тийм. Тэгээ хамт нөхөд чамд минь түргэж байна гэж хэлсэн. 자, 여러 믿음의 동역자들이 가이오가 그리스도 안에서 평안하기를 축복했습니다. За тэгээ олон нөгөө одоо Христийн үйлчлэгч нар тийм Кайд минь түргэж байна гэж хэлсэн. 지난번도 얘기했지만 평강이라고 하는 것은 은혜 받은 사람의 결과로 나타나는 증거입니다. Тэгээ амар амгалан гэдэг зүйл нь юм бэ? Эзнээс ерөөлөг авсан үед надад илэрдэг тэр үр дүн гэлж. 내가 진리에 속한 자면 하나님이 평안을 주세요. Тэг хүн хэрвээ би үнний дотор байх юм бол Бурхны амар амгалан надад ирдэг. 그래서 우리가 끊임없이 이 땅을 살아가면서 우리가 진리의 말씀을 배웠으면 그 말씀을 삶에서 그대로 적용시키고 드러내는 그러한 모습, 이것이 진실로 참된 그리스도인이고 진리에 속한 그리스도인이라는 것을 사도 요한은 이야기하고 있는 겁니다. Тэг бид нар ч гэсэндээ ялгаагүй тийм ээ. Үннийг ингээд хайрлаад үнэн дотор зогсоход хичээгээд үнний талд бат зогсоход хичээгүүд яадаг вэ? Ингээд нөө дотроос үр дүн гарч эхэлдэг. Буюу ерөөлийн үр шимэн амар амгалан болж гарч ирэхээс гадна адилхан үнний төлөө зүтгэж байгаа ахын дүүснэр тийм тэднэр ч гэсэндээ тэр одоо бидний гिचил зүтгэл маань урам зориг хүч тийм хайр болдог гэдэг бас ингээд харуулж өгч байна. 그렇기 때문에 여러분들도 진리의 말씀을 배웠으면 그 말씀을 통해서 여러분들의 삶의 인격적인 변화, 삶의 변화가 진정으로 나타나야 됩니다. Тэр бид нэр одоо шүлэндээ ингээд нөө ерөө бид нэр үнний талаар сурч байгаа. Үнэнд би одоо харьяалагдаж байгаа гэвэл те өмнө чинь одоо үр дүн амар тайван гэж хэлсэнчлэн тэр амар тайван хаана ирдэг вэ? Гэр те одоо харилцаа үр хөвгтүүд болгон тэг олон зүйл ингэ харагддаг.
어떻게 여러분들 그렇게 살아가고 있지? Тэгээ та нар маань үнэхээр тэрийг бас ингэ мэдэрч эдэлж амьдарч байгаа ах тийм ээ. 어떻게 살아가고 있어요? Тэгж амьдарч болж чадчихна уу? 우리가 일생 동안 그렇게 해야 됩니다. Бид нэр тэгвэл хизээ хүртэл тэгж амьдрах хэрэгтэй гэж хэлж байна. Надад одоо энэ дэлхий дээр өдрийн нараа үзэх нар үзэхэрэг өгсөн өдөр болгон дээр би тэгж амьдрах хэрэгтэй гэсэн. 그래서 진리의 말씀을 배웠으면서도 그렇게 하지 않는 사람들도 있어요. 참 조심해야 됩니다, 우리가. Тэгээд бид нэр бас болгоомжлох хэрэгтэй. Яагаад гэхээр би ч адилхан Библийн мэднэ гэлч би ч адилхан сурж гин гэд адилхан сурж байгаа мөртлөө тэр дотроос өмнөд харилцаггүй хүмүүсээс байх нь болгоомжлох хэрэгтэй гэсэн. 이제 여기 그 요한 3서는 여기까지 마치고요. 우리 잠깐 쉬었다가 유다서를 공부하도록 하겠습니다. Тэгэхээр Иохан 3 дугаар амиг ингэж дуусгаад